ମରିବା ଉପାୟ କଣ କରୁଛ? ଭାଇର ମରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଭାତୃଦେବୀ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଭାଇର ଗୁପ୍ତ ମରଣ କଥା କହୁଅଛୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଏଇଠାରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବେଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। जय श्री राम चंद्र जय श्री राम चंद्र भाई कौन करो भाई आज सीता सबसे भाई भाई आदि तो प्राण हराइल भाई आदि तो प्राण हराइल चलो समस्ते सबदाह करबा सबदाह करिबाकू विभीषण गले समस्ते जातिन सेत स्वामी मृत्युवरण कले से कौन फेरी आस तुम्हें तुम विभीषण सहित कार्य आस
ଦେଇଥିଲି କଥା ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ହେବ ଅଧୀଶ୍ୱର ବସଇ ସିଂହାସନ ସିଂହାସନେ ବସାଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜବେଶ ପିନ୍ଧାଇଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ରାମ সিংহাসনে বসাইলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ রাজবেশ পিন্ধাইলে নিজে প্রভু রাম রাজ্যদণ্ড রাজ্যভার দেলে তাঙ্ক হস্ত জয়গান করে মুছে বীর হনুমান জয় ভগবতী বিভীষণ জয় ভগবতী বিভীষণ জয় ভগবতী বিভীষণ প্রভু আপন তো তব কার্য কলে সমাপন এবে দিয়ন্তু আদেশ মা সীতা ঠাকুরাণীକୁ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କିଛି ଦିନ ରହି ଲଙ୍କାପୁରେ ଫେରିଯିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନା ଲଙ୍କପତି ବନବାସ ଥିଲା ଆମ୍ଭ 14 ବର୍ଷ ତାହା ଏବେ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାହିଁଥିବେ ମାତା ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଭୀଷଣ କହୁଅଛି ସାତ ଦିନ ଅଛି ଆଗରୁ ମାତା ଥିବେ ଚାହିଁ ପାରୁଥିଲୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରକ୍ଷଣ ହୋଇଗଲା ଶେଷ सोने गले दई बलि खलाए विधाता विभीषण माता मने कांदुथिले विलंब न करी विलंब विदाय संध्या सुनी तारकी पदे करती गमन सर्वजन चौपाशे হরিণ আতুর
ଯାଅ ଲୋକପତି ଆଜ ତୁମେ ଦେବୀକୁ ମୋର ନିଏ ଆସ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 10 ମାସ ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ରହି ଜାନକୀ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଥିବେ ସୀତା ଜଗତରେ ହୋଇବେ ଏବେ ଶୁଣ ବିଭୂଷଣ ତୁମ୍ଭ କଥା ମାନି ଜାନିକୁ ମୁଁ କରିବି ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଶେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ कौन भावुछ भाई माँ देवी को आप ग्रहण करतु रे लक्ष्मण 10 मास लंका रही जान कलंकित होइथिबे सीता निश्चय सीता को मुख को चाही श्री रघुनंदन सीता को मुख को चाही श्री बोलती जानकी सुन आम्भर वचन दशरथी बानी मते रावण मारिलु जनपद शुणी तुम्भकु आइलु सूर्यवंशे जात होई तुम्भकु रखिबु तेरे कूଳରେ आम्भर कलंक होइबु चारि हो पिल तुमे रही पर घरे
সদা শিব কহে শ্রীরাম কহিলে তুমি করো ভাষা